Thombor na Shlem jong unongsan Hima. Menteri Rang Badu kari India Narendra Modi mendasngi ulalet jungo ega cakap penyat lingsun nyepom ki Shipai lani ke airbase na Air Force Station ha Adampur Punjab Ïakynduh ki Shipai kari harian ke jing sange Asia bat ke Pakistan. Modi ula ai ke jing ro ki Shipai ki beshimenta hak operation Sindoor ban hiarthmai ki jakasa ki leno ha Pakistan ban ha Pakistan occupied Kashmir. Ka Adampur kedai ke wei ni kitam penyat lingsun nyepom ke Pakistan kala persyang ban Thombor ha kamiet jong khandai bat spotrik ujemang hadian ke operation Sindoor ke Pakistan kala kamru bagi namding jongka belasiat na gejat yapom JF-17 kila yok ban penjulor ke S-400 air defense system ke badan ha ketiga jaka ha Adampur hendrei ke India kala kentat yakani. Lai iru na kidur kidar bagi jingkam jong ke Pakistan bakala yok Thombor ya ketiga jaka kalong ke balam ler. Mentaka step ngalalet che AFS Adampur bat Ïakynduh ki Shipai sun bat ki Shipai ki bashlur kadai kapor ke bekerpang ban Ïakynduh ki tu ki riuslur ki badan ni ke jingkut jingmut ke baskam bat ke jingbom tiang neri lapan pau umudi hapor insan X ka India ke sngongu Shishai ki Shipai jungi nak benta ki AKA baro baki lale nak benta ri long shushu umudi da ke ba uburu Ïakynduh bay shandur lang bat ki ke jinglet jungo umudi ke Air Force Station kadai shisngi hadian bola jingkran shinong shong kari bar ulayaro ki Shipai bashlur jong kari hadian ki jingjob hak operation Sindoor kebelas dang hak neutri ujemang arja apusan ban pen pai kala ki jing Thombor ki leno Pahalgam Jammu and Kashmir kebelaja hak arpu arteri yayo.